Kensi mu mikino 10 tumaze gukina twatsinze 5 atsinda 2 ni agakipe keza ariko gato kw'imyaka niba ari 5 ni agakipe gato ni agakipe gato. Ejo numvise umwe mu bantu be arimo avuga ngo Rayon Sport ngo ni umugore wa Gasogi. Ndavuga se umuntu w'imyaka 5 itarongora se none karongoro w'imyaka 60 se numva ibyo bintu logique ntabwo byumvikana, ariko navuga nti ntago baturusha qualité, baraturusha amanota ko bakinnye imikino myinshi twe tutari turimo gukina, yewe kandi hari naho twatsikiye yes, ariko qualité umukinyi kundi kame umuntu wese uzi ibintu by'umupira w'amaguru ngiye gutondeka nkavuga Patient cyangwa Kadime Omborenga Bugingo runaka kugenda bamuhirekeve abataka. Come on, ntabwo Kensi ari ku rwego kwikomanga ku gatuza mu gushyushya ngo abafana baze kandi tuzaza n'ukuri bareyo muzaze kuri stade Amahoro kwa gatandatu saa moya, stade tuyuzure turebe ikipe yacu. Kensi atwara amafaranga ariko ku kijyanye n'amanota yibagirwe.